Stoga, želim svečano da vam najavim jednu veliku novost. U nekim od narednih klipova dobit ćete i konkurs za prijavu u prvu generaciju Ahilej Fitness Akademije koja će se održavati ove godine. Dobrodošli u još jednu hardcore epizodu. Danas u Ahileju veliki Sale Drašković, da li je porastao? I kako, vidjet ćemo. Brate, ovako. Krenuli smo grudi. Evo ovako. Ono što je bitno naglasiti ljudima, teretana je odlična, pa ćemo za početak, pošto nemamo ni mnogo vremena, mislio sam super set kosog benča i kosih razvlačenja. Odmah super set. Prva vežba. Da. Ajde. Pošto nemamo ni mnogo vremena. Pa dobro, nemamo zato što smo izgubili neko vrijeme dragoceno u nekim dogovorima i pregovorima za budući poduhvat koji nas čeka. I turn around and he crossed me, yeah, that's a friend of me. Said he won't go, but I'd rather just save my energy. Drinking my pain away, guessing that is the remedy. Driving the top, trying to do me like John F. Kennedy. I turn around and he crossed me, yeah, that's a... Ništa ni broje, brate. Ne brojiš? Samo se. Nosić, ja? Dobro. Šta sam teo? Sam bih pomjerio šipku ovamo. Tu? Da. Jer gdje spuštamo, taj dio grudi radi. Ako spuštamo na sredinu, aktivirat ćemo centralni dio grudi iako smo na kosnom uglu. Tu, a? Da. Znači razvlačit. Da, sa blagim uvrtanjem, znači dlanove kao da okrećeš malo kao unutra. Gore kad sam, ili? Tokom pokrijeta kad Aha. ajde. To. Tu. Da. Drinking my pain away, guessing that is a remedy. Dropping the top, trying to do me like John F. Kennedy. I guess we're turning up, overdosing on Hennessy. Lost a couple people, only thing left. Idemo još, a? Da. Ovo što danas radimo, malo pokaznog treninga sa konstantnim tehničkim usavršavanjem pokreta u vežbi, odnosno koliko je zaista bitno vežbati ispravno, ali ne govorim samo o ispravnosti vežbanja, nego o tehnici izvođenja pokreta za maksimalnu kontrakciju i stimulaciju. Niko to bolje ne zna od Saše da vam pokaže, a na kraju klipa vidjet ćete zašto je ovaj klip danas sniman. Vidjet ćete razliku od onoga što vi učite gledajući neke tamo stručnjake sa interneta i razliku kada vam to neko ko je stručan, školovan i sa dugogodišnjim iskustvom to prikaže. Čak i meni koji sa dugo godina nalazim u sportu dobro dođe pomoć, a mislim da će i vama. Trying to kick it, catch a penalty. Drink my pain away, cause I'm guessing it's the remedy. Catch him down, we ain't showing him no sympathy. The ones that gon' hurt you most gon' be your family. Cup full, but lately mine empty. God said you needed help, so he sent me. She said she like it when I'm kissing. Šta kažeš? Odlično. Jel dobro? Odlično, usvajam brzo. I pumpaš se brzo. A, i pumpam se brzo. Transformacija. Ode po vodi sam. Može? Pakujem ti još? Treću ili dve? Još 15 na 5. 15 na 15. Mnogo je lud. I turn around and he crossed me, yeah, that's a friend of me. Said he won't go, but I'd rather just save my energy. Drinking my pain away, guessing that is the remedy. Driving the top, trying to do me like John F. Kennedy. I turn around and he crossed me, yeah, that's a friend of me. Said he won't go, but I'd rather just save my energy. Drinking my pain away, guessing that is the remedy. Dropping the top, trying to do me like John F. Kennedy. Nisam za poceniti. Odlično. Dobre. Šta ćemo sad? Ludi drive. Ajmo hammer po izboru i da odradimo ravno razvlačenje u super setu. Hammer po izboru. Čekaj, Pošto čekaj. znam da ima više tih hammer varijanti. čekaj. Od nas šta voliš da radiš. Čekaj. Hammer. Hamera. Valja li? Dobar. Pucka. Pucka, ha? Dobar.
Ja samo brže trčim. Na 100 metara. O, brate, ozbiljna kilaža tu sad. Desna ruka malo koči zato što je biceps kraći. Tako je. Tako je, vidio sam. Kod mene leva. 17. Baci dole. Inače, po razvoju snage, mnogo je loše imati kratke odmore, ali pošto smo danas opet, kao što sam navodio u frci s vremenom, prinuđeni smo da improvizujemo malo. Šta kaže? Jel da? Da, ali danas smo u žurbi pa moramo ovako. Da, ali ja ovako stalno treniram. Mislim, Kad su duže pauze, dobro. vrati ti se snaga i možeš i da jačaš. A ako samo znači su Ovo. kratki odmori, to Ovo šarčer jednostavno, stil. Da. Početak treba imati intenzitet i duže odmore. Intenzitet. Znači Terete. veće radne kilaže Da, i duže da traje. da imaš duže odmore između serija. A volumen treninga? Treba svako vidjeti što je više intenziteta u igri, manji je volumen koji možeš raditi. Što je logično, znači ako je manji intenzitet, ti moraš to nadomjestiti volumenom. Dobro. Koliki bi bio po ovom sistemu trening dugačak? Sat vremena je okej po tebi? Pa može, zavisi od partije. Ramena čovjek može vrhunski odraditi sat vremena, dok sad noge treba će ti više. Recimo, meni ramena nikad ne pređu 30 minuta, a noge nikad sat. To mi je maksimum da vežbam, ali vidio si da je moj princip totalno drugačiji. Ali ti za sad donosi rezultate i to i to. Da, ali za neku ozbiljniju masu o kojoj ti pričaš i snagu, morao bi se raditi po ovom principu koji ti sad danas želiš da objasniš. Imamo iste patike, čovječe, u boji su identičnoj, samo što su drugačije. Ajmo! I turn around and he crossed me, yeah, that's a friend of me. Said he don't want, but I'd rather just save my energy. Drinking my pain away, guessing that is the remedy. Driving the top, trying to do me like John F. Kennedy. I turn around and he crossed me, yeah, that's a friend of me. Brate, odmah da grunemo ovo sve. Da prepakujemo ovo. Ajde, uba! Ovaj trening trebalo je imati vremena. Sljedeći put idemo kod Saleta da radimo noge, tamo u njegov hardcore gym. Ovo ste imali samo prikazni trening. Zašto bi trebalo? Da se družite s nama, vežbate s nama, učite od nas, jer nešto vas čeka, ono što smo pričali. Eno ga tamo isto jedan što viri, nosi onog crvenog zmaja iz reda zmaja. Gdje je pek dek? Ja pričam o ozbiljnoj temi ovdje, samo čuješ dek. Da. Da vide kako se zaista vežba. Ono, ispravno. Zato što ovo uvertira za veliki budući poduhvat. Prvi put na Balkanu organizuje se Kotliću. He said he won't, but I'd rather just save my energy. Drinking my pain away, guessing that is the remedy. Dropping the top, trying to do me like John F. Kennedy. Might catch me Kažu svi, zameraju mi. Bakić vežba ko pička. turning up, overdosing on Hennessy. We lost a couple people, only thing left is a memory. I rock a show and it look just like an assembly. I'm dropping bars, you ain't catching all these similes. Out here in the field, trying to kick. Počete, pakujemo još ili ti dosta? Okej, Okej, ja mislim. prvi put radim na ovakvom kanju. Aj. You catch a penalty, drink my pain away, cause I'm guessing it's the remedy. Catch him down, we ain't showing him no sympathy. The ones that gon' hurt you most gon' be your family. Cup full, but lately my heart empty. God said you needed help, so he sent 3x3 bi ovo bilo u super setu. 3 duple vežbe sa po 3 serije. Da. Dobro, to su sise. Može 2x2 za rame. Ili još bi sise. Evo ga pek dek, brate. Uđemo u njega, sada da finiširamo, uđi. Uleti i idemo drop set 1. Napakujem te pa ti spuštam. Ajde. Ja te spuštam, ti rokaj. me. She said she like it when I'm kissing on her gently. How they treat me different in a Bentley. I own it, but Idemo they počneš thought it jednom. was a renty. And my nigga Eto. To ne smisla. Ja sportim ovo, to nema smisla. friendly. Acting like you got it, but we only pretending. Fuck her, kick her out, she in my snap and it was pending. I turn around and he crossed me, yeah, that's a friend of me. Said he won't go, but I'd rather
betonaža, još jedna od odmah. Dobro, danas sam došao do Beograda da odradim trening sa Bakićem i Vlaca treba da mi izmjeri nivo masti kaliperom. Već 4 mjeseca otprilike sam na istoj tjelesnoj težini, uporedo sam vraćao mišiće i gubio na nivou masti. Ali sad bih htio da učestalije, tipa na 4 nedelje minimum, mjerim nivo masti kako bi znao kako se odvija čitav proces, u kom smjeru sve ide. Prvi period od nekih 3,5 mjeseca išlo je sve ultra sporo, toliko da nikad od kako se bavim sportom nije mi se dešavalo da mi toliko sporo ide vraćanje u proces. Razlog krivim u drajvu koji nije bio, da kažem, na zadovoljavajućem nivou, ali u činjenici da sam prvi put u životu bio debel. I tu sam se uvjerio, znači, da je najgora stvar kad se zapuštamo to gomilanje body fata. Bukvalno mi je trebalo 3-4 mjeseca samo da osjetim da je tijelo proradilo, profunkcionisalo, metabolizam da se probudio. Tako da je to greška koju ne namjeravam da ponavljam. Vidio sam da jednostavno nagomilam mjesece i mjesece posla. Čak mi se činilo i da te hemija jednostavno loše radi, kao da čovjek više aromatizuje i da ne vidi ono što unosi. Od proteklih, period od proteklih mjesec dana mogu reći da je tijelo krenulo da ubrzanije napreduje. I otprilike u narednih 12 nedjelja bi trebao da napravim neki dramatičniji skok u formu. 17. I turn around and he crossed me, yeah, that's a friend of me. Said he won't go, but I'd rather just save my energy. Drinking my pain away, guessing that is the remedy. Driving the top, trying to do me like John F. Kennedy. I turn around and he crossed me, yeah, that's a friend of me. Said he won't go, but I'd rather just save my energy. Drinking my pain away, guessing that is a remedy. Dropping the top, trying to do me like John F. Kennedy. Might catch me turning up, overdosing on Hennessy. Lost a couple people, only thing left is a memory. I rock a show and it look just like an assembly. I'm dropping bars, you ain't catching all these similes. Out here in the field trying to kick. 6% pokazuje. Pa nemoguće, ali tako. Koliko si mi rekao kila da imaš? 110. Znaš kako je njemu? Ne mogu ti objasniti. Tanko je sve, čudna koža. Znači nije on sad ovako kad pogledaš, to deluje debelo, ali kad pipneš... Meni ne deluje debelo. Ali, gledaj ovo. Na nekim mjestima Gledaj. je skroz tanko. Mislim, naš... Na nogama nema ništa. Suve su mi ruke, recimo, to zbuni možda. Pa i voden si ti generalno, razumeš? Da. Kad uradiš ovo, vidiš, ono ostane, tanko ostane. Catch a penalty, drink my pain away, cause I'm guessing it's the remedy. Catch him down, we ain't showing him no sympathy. The ones that gon' hurt you most gon' be your family. Cup full, but lately my heart empty. God said you needed help, so he sent me. She said she like it when I'm kissing on her gently. Now they treat me different in a Bentley. I own it, but they thought it was a renty. 9,9. Majkic. Yes. Ovo je već tačno. A što se kod mene zajebalo? Nije se zajebalo, nego, brate, ne znam kako ti objasnim. Znaš, i samo jedan put, brate, ostane onako malo u prstu. Ne znam kako ti objasnim, kao da... Zato ti vjerojatno i brzo ulaziš u formu, inače kad si ono ranije. Znači, zato što ti vjerojatno, znaš, ne vidim da u neku mas, nego to je više vodurina koja deluje ovako. Evo, ceo trening pokušavam da vam kažem ono što je najbitnije. Ukoliko ste ostali do kraja klipa i pogledali šta smo radili, shvatili ste da ovakve stvari ne možete bez dugogodišnjeg iskustva i temeljnog pristupa, kao i teorijskog dela svih ovih godina učenog, čitanog, gledanog od strane drugih, isprobavanog na klijentima, a i na samim sobom. Stoga, želim svečano da vam najavim jednu veliku novost. U nekim od narednih klipova dobit ćete i konkurs za prijavu u prvu generaciju Ahilej Fitness Akademije, koja će se održavati ove godine 3 mjeseca, 2 mjeseca predavanja, 1 mjesec praktičnog dela u teretanima Ahilej. Na osnovu toga stičete zvanje osposobljeni trener za držanje i vođenje individualnih treninga, fitnessa i bodybuildinga, kao i za online coaching. Pod mentorstvom Vladice Jovanović, Saša Drašković i na kraju ja.
Ostanite uključeni, hvala na pažnji. Svi vi koji ste novi na kanalu zapratite, vi koji niste mogli biste da podelite ovaj klip ukoliko želite, da što više ljudi upozna se sa sportom i doprinesete razvoju mog kanala.